bwana munyamakuru ariko uzakagara bizobahekana ko munigatambara yaragiye ngo age gukora reconciliation ngo yumvikanisha amoko akajana n'abasoda b'abarundi bakaba bahindukiye bataha ese urambwira araza kuri front line arasigara bumvikanisha ari bwumvikane na FC araja hehe ibzakagara twarabagwe ngo muzotakara mukangara tete nimutagaruka ngo dufatikanye kwitetunga Shuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mibunda TV1 Joshua Entertainment Rugenza TV mwiriwe amahoro nikaze na karibu ku makuru yacu y'umugoroba uno munsi itariki 4 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 ubwo tugorobereje amakuru yacu tukomeza kuganira amakuru ari hariya ku rugamba ruri kubera hari iwacu ruri guhuza ingabo z'u Burundi harimo intera hamwe harimo FDLR harimo P5 harimo Mayimayi harimo FARDC izo coalition zose zirimo n'ababirigi zikaba zihanganye n'ingabo zihetse isezerano arizo AFC Armée Révolutionnaire uti bahanganiye hehe bahanganiye hano bari bahanganiye Gatogota ahangaha uja kwinjira uzozamuka Ruvungi abandi barimo barwanira ruguru rubarika aho bita kuri CDC habaga uruganda rw'umuceri niyo amasasu aremereye yarare uti byari bimeze gute abasirikare bari bahunze iriya za Kaziba bari bapasuwe baza bahabagira ngo barebe ko bokuruka niyo masasu yiri wiri ya ruguru biriwe barwana n'undi ariko ingabo za FC zaba discipline ku rwego rwo hejuru iriya mu misozi nta muntu ndukiri kumwe n'uwabo bataye amakajurite yabo abazarendo babaye takataka naho hariya ku muhanda hasi abana babashizemo BM ku mugoroba ngo basukemwo gatatu abarundi ati ukunguku hano turi twoja kuhava ni mukorere reprise strategique fatimo na za musada zari ziri hariya bazijana hehe bwegera nibwo bahise babwira abasirikare bari mu rugombo barababwira ngo batangire batereza misire ngo hano hakuno Kamanyura kugira ngo barebe ko abasirikare ba advances barebe ko bogira gute ko bogaruka inyuma ariko nanone biranga bibi by'ubusa bamenya strategy yabo nibwo bahise bafata kindi gice kija kubatega ku mazi kireba ko nta barundi bari bambuka hano Kamanyura ariko kandi habaye urugamba rw'abagabo aho rwatanye mu mitwe katanye mirashingura iravuga ati ibi bintu si byacu hasigara abantu barwanye n'abarundi babazi turabaza abarundi muzi kurwana kwawo ntibaza baja ntibogenda kuri bega kwa bega ntibishoboka ntiboja muri yambushi ntibibaho baza koresha sharing nico gituma mwamvaga ngo amabomba karagwa intambara y'abarundi ni sharing ariko AFC ARC twirwaneho ntibaza barwana bene iriya bo baza bashaka ngo twegerane ni da pour noneho amasasa abiri n'abantu babiri apana amasasu yo guteba apana za misiri zo mututu kwa mututu nico ngo abana bariko bashaka ngo bariko barasare amakompura abana bagakamba hasi baje guracyo kabona barabadukanye shuti bavandi mu mudukurikiye ngo bagere hariya sharing izimaze kubanisha kiyongoza arabagura ngo basha mwakoze akazi mwe muruki aho ngaho mukandikanya muratangira nukuvuga ngo ubunyine hariya mu Ruvungi hari hagorobereje urusaku imbona za musada n'ibiyongozi bimaze kuva muri Ruvungi byerekeye kubwegera noneho abandi bari hano ku Ruvungi bambutse imyaro bagihehe bambutse kujya i Burundi nico gihe uburundi bwaza buguma kugira gutera buza ku Rwanda komeza wawe Rugenza ukababwira uko amakuru ameze urakoze cyane bwana munyamakuru ngira ngo amakuru ni nkaho waruyarangije ariko nta kibazo aryo ibisangiwe mwese abadukurikiranye hirya no hino turabishimiye nimukore subscribe kuri Mibunda TV1 Joshua TV1 no kuri Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment kugira ngo ibiganiro byacu biza bibabera kagarukaze cyangwa bibagerere ku gihe buriya iyo ukoze subscribe iriya ni notification ubutanze uwitumenya ikijya mbere nibyo twadukora urushinge rwanyu rero ni kuri ayo macano amakuru y'ukuri nuko umwanzi wari hariya aho bita kwijimbo
ni hariya n'ubundi aho bita ku Muramza ndetse naho bita mu Bijombo na hariya bita aho bita n'ubundi ariya mu Gatanga. Umwanzi wari uhari, hari abarundi badafite dadi butwa tuvugana iminyururu barayireguye berekeza mu bice bya Ruramba. Umwanzi wundi nawe wari uri hariya aho bita hariya za Kamombo barenga kwijana nabo bakomeje urugendo rwo kugira gute rwo kwerekeza n'ubundi za Ndondo yose ngo bazoje kwitanga ngo abazo bazamutsiriya n'ubundi zakazi. None se bwana munyamakuru ariko uzakagara bizobahekana ko muri Gatambara yaragiye ngo agiye gukora reconciliation ngo yumvikanisha amoko akajana n'abasoda b'abarundi bakaba bahindukiye bataha. Ese urambwira araza kuri front line arasigara bumvikanisha ari bwumvikane na FC araja he? Ibzakagara twarabagwe ngo muzotakara mukangara tete muzotakara mukangara tete nimutagaruka ngo dufatikanye kwiteturura niyo zira yonyine. Ntabwo tugomba gutega amajosi ngo umuntu azatema hashaka cyangwa ngo akubita hashaka. Ntibishoboka ntibishoboka. Bibiri iravuga ngo umuntu wabyabahungu ngo barindira abazibe ku marembo. Shuti bavandimwe mudukurikiye, tukaba dutabariza abantu bari Burundi barimo bari abantu bahaye bashuka abana ngo babajane hehe, ngo babajane ngo kubatoza ngo hamwe na ziriya nterahamwe ngo nizi FDLR zose ziri hariya hamwe n'abari na ziriya mbonera kure ziriya takataka zose ngo bafata abana b'abanyamurenge ngo nibabajane ngo baje gutera hariya. Kwiteturura no kwanga gutetera no kwandagara niyo ngusho yacu. Gutekereza ngo umunyamurenge uhaye bwenda mu nkambi cyangwa hayatera igipindi ngo arashaka ngo abana bo kuza kuvanga na ziriya ntera ziri ngo zije kurasa ngo abanyamurenge. Mwabantu mwararozwe. Ariko kandi bwana Rugenza kishimira ikintu kimwe, tugiye kuba baturanyi b'abarundi nitumara tuzoturana uko bashaka. Yego tuzoturana uko bashaka. Nibakenera ko duturana neza tuzoturana neza, nibakenera ko tuturana nabi tuzoturana nabi, tuzobisokoza uko byo ngayo nguko wari ubivuze. Nuko ibuvira naho muri aya amasasa ari menshi cyane, aho baba bavuga ko hari abazalendo n'ubundi umwe muri bo yarimo avuga ati dusanzwe tumenyereye amasasu n'ubundi yibuvira atariko abakire bose bibuvira cyangwa se abakomeye bose bo muri leta ubu bose ko barahunga berekeza i Bujumbura ngo barikanga no ga FCM 23 ntiwomenya aho bahuruka. Nukuvuga ngo boza nk'abamarayika bakama bati bukara kuri Murongwe uwari uri hariya kuri uwari kuri zone ntabakibonye hanyura. Oya nuwari za Ruvunge ntamenye uko bigende. Birashoboka bamanukira za Remera, abandi bakamanukira za Runingu, abandi bakamanukira za Kiriba, abandi bakanyura nduza yose za Kageragere bazikira taho batonyura bonyura Muramza bakamanuka hariya hepfo. Kandi uhagaze hariya ibuvire ndi yazagwanywa ibuvire iyo uturutse hariya nta yindi story haba nitanganika cyangwa i Burundi. Kandi kindi twamaze kumenya kiri hariya nuko ngo abazarendo bari hariya muri Uvira na Katanyama ko bararasa amasasu ngo bapanikisha umujyi babone uko basahura babone uko biba ayo makuru nuko ngo ayo masasu bumvisha bajya nimugoroba ko barashaka uburyo batera alerte mu muhana nibamara babone uko biba. N'abasoda b'abarundi bahari bari hari Buvira ko baragira ngo urusaku nirumara kuba bazibambutsa babone uko bambutsa turato modoka udustout nka dutano dusigaye bambutsa utubotike hanyuma bazoje ku disciplinary. Ariko kandi ico tubabwira ni ikihe n'abakongomani bose badukurikiye n'abazadutegera bose kuri Mibunda TV1 shuti bavandimwe banyamurenge kazi bantu bumva ko tugomba guhora mu buhake bw'iteka ngo bakatwica batwicariye nimugaruke. Nta mpamvu yo gutekereza ko ugomba kuba mu buhake. Ubundi umuntu yabaye mu buhake igihe kirekire haza bigira ngo n'umuco. Ntabwo ari umuco. Si umuco wacu. Umuco wacu ni ugutabarana, umuco wacu ni ugufatikanya, ni ukubabarana n'ubabaye. Mu gihe iwacu hatewe tugatabara twese niyonka, mu gihe baguwe neza tugashima Imana.
Yego. ariko mu gihe dufite ibyago ntitugomba kugira ibyago noneho tukaba no mu bateza ibyago rwose icyo ngicyo kintu kigomba kugira gute kigomba guhagarara ikibi twerekana iki ni uburyo ubundi intambara za revolution zose zigwanywa n'imisanzu y'abanyamuryango reka turivugire ku mugaragaro ntago turihisha imiryango abanyamuryango bumva revolution bagomba gutanga imisanzu ya misanzu igafasha mu ntambara ikabasha kugira gute igafasha kuba finance y'intambara kuko finance y'intambara intambara ikeneye amafaranga ikeneye ibintu byinshi biriya byose bizakorwa n'imisanzu yande ni waje n'uwawe kugeza tugeze hehe ku mahoro arams igihugu kigurwa amaraso n'ubushobozi yego ngayo nguko twicara tubibabwira tugenda tunagana no ku musozi w'aya makuru nuko ubu nyine twatuvugana abarundi nabo zabateye ubwoba nubwo perezida w'u Burundi ndetse n'uwa Kongo ubu bari muri Amerika aho bagiye bose ngo bagiye gusinya amasezerano y'amahoro ariko ni hagati y'u Rwanda na Kongo ariko noneho biriya bihugu bindi byo byagiye nk'indorerezi none ni gute perezida w'u Burundi aje guhagararira aho basinya amasezerano akaba asize ahangwe n'igitero kija gutera akaba afashe ikibuga cy'indege akagitanga akagikodesha ku ntambara ababirigi gabo bafashwe nk'abo mercenaires bo kuza gufasha kurwana ni ukuvuga ngo hari ibihugu n'ubundi byicara bidatuje bitekereza uko batsinzwe intambara muri 1994 n'ubu bicara bagira gute bicara bagaragaza ariyo yibare ko bagaragaza ara ku ruvunge ngo bazana ibyo bita P5 bazana zirantera hamwe zose bazana ngo abarundi ba training izo takataka zose ngo bamara bagerageze ko busubira muri iyo ntambara ariko Museveni yabwiye uriya iki kirara cy'u Burundi aramubwira ati iyi mikino uhaye ukina ni iyi mu buto yakinye nayo shuti bavandimwe barundi badutekereje namwe barundi kazi bakenye bafaso n'abarundi ni mwamagana iyo leta yanyu ihaiza kubagirira abanzi babi kuko president gawe manda izavaho ariko buno bugoma haya biba mugiye kuzagira n'abaturanyi nukuvuga ngo nuzamusimbura azamuraga ubugome yasizateje kubera iyo mpamvu ni mu mwamagane arekeraho ingabo zanyu z'u Burundi bakora ico bita lettre y'ingabo zabo zive muri Kongo zitahe zirindire ku mupaka dupaka bareka abakongomane tuzovungagurana twenyine nitura tumenyerane ariko tutavungagurana n'abarundi ntaco dupfa n'abarundi ico dupfa gusa ni rusizi duciye hagati kandi ntibazoshoka ngo bayimare shuti bavandimwe dukurika kuri Mibunda TV1 amakuru no mugoroba nukuvuga ngo amakuru yazavuga nabonye abanyakagara bavuga ngo AFC ngo irahunze ngo iciye ngomo ngo bunyine ngo bari hano ku mupaka murinde masuzoza kwatangira imitingi nimba ngo ne bategereje ngo masuzoza kwatangira imitingi mutegereje nane waroga ngayo nguko ihagaze neza ku rugamba Amadou w'Imurenge Intare da Salam